Zeleni venac ili nešto drugo? Da li znate šta je trebalo da se izgradi umjesto jedne od najmodernijih pijaca u Srbiji? Zapravo, na mjestu gdje se danas nalazi pijaca Zeleni venac, prvobitno je planirana izgradnja Beogradskog narodnog pozorišta koje se danas nalazi na Trgu Republike. Ali šta se zapravo desilo i zašto je ovdje izgrađena pijaca, a ne pozorište? Pa, da se vratimo na početak i saznaćete. Dobrodošli na kanal Kratka knjiga. Ja sam Miloš. 1851. godine viđeniji građani u Beogradu formirali su odbor za zidanje pozorišne zgrade. Tada odabrano je mjesto Zeleni venac i plaćen je italijanski arhitekta da izradi planove. Kada je gradnja počela, ispostavilo se da je zemljište natopljeno podzemnim vodama, a da bi se postavio temelj, pobodeno je 2000 hrastovih šipova, ali se voda i dalje pojavljivala. Pa su radovi 1853. obustavljeni. Nešto kasnije, šipovi su iskorišćeni da se na njima podigne pijaca. Izgradnja pijace na ovom mjestu počela je 70. godina 19. veka. 80. je oko nje formiran omanji trg, a ubrzo i park. O izboru baš ove lokacije presudila je blizina Abadžijske čaršije, kao i dobra veza sa Terazijama i Varoš kapijom. Ime je dobila po zelenom metalnom vencu na fasadi kafane, koja se nalazila na mjestu današnjeg restorana McDonald's. Pijaca je nastala na mjestu gdje je nekada bilo groblje i dvospratna kuća, a u njoj manja gostionica na kojoj se nalazio izrađen venac od lima ofarban zelenom bojom, pa je po ovom prozvan i ovaj kraj, Zeleni venac. Srpski deo varoši u Beogradu nakon drugog srpskog ustanka prostirao se oko stare crkve na savskoj strani Beogradskog grebena, koja je postojala na prostoru današnje saborne crkve, a oko koje je postojalo groblje nalik na turska groblja oko svih džamija početkom 19. veka. Ovaj prostor se krajem 20. godina 19. veka sve više razvijao, što je nametnulo i potrebu za transformaciju prostora oko groblja na Zelenom vencu. Odlukom kneza Miloša groblje na Zelenom vencu je 1835. godine preseljeno na Tašmajdan, gdje je iste godine nastala grobljarska ili prva mala crkva Svetog Marka. Kako se na Terazijskom platovu ispod hotela Moskva nekada nalazio veliki izvor i turski vodovod po kome su Terazije i dobile ime, višak vode se slivao duž strme padine ka Zelenom vencu Prizrenskom ulicom, te se na prostoru današnje pijace stvarala poveća bara, tako da se za prijelaz preko nje upotrebljavao čamac. S kraja 19. i početkom 20. veka Zeleni venac je sve više postajao saobraćajno čvorište Beograda, kroz koje su obavezno prolazili svi oni koji su dolazili u Beograd i iz njega odlazili. Tada se javila potreba da se na ovom mjestu osnuje pijaca zbog velikog prometa i činjenice da ovaj prostor nije bio pogodan za stambenu izgradnju, što je i ustanovljeno 1853. godine nakon neuspjele gradnje prvog beogradskog pozorišta, jer je teren bio vrlo podvodan, pa je doneta odluka da se temelji postave na već pomenutim šipovima, ali i posle zabadanja 2000 hrastovih šipova pojavila se voda. Tako su 1853. godine radovi obustavljeni, jer više nije bilo novčanih sredstava, a i ceo posao se ispostavio kao opasan, jer su se na ozidanim delovima pokazale pukotine. Nakon više od 7 decenija od pokušaja izgradnje urbanih sadržaja na prostoru pijace, na prvoj skupštini piljara Srbije održanoj na Zelenom vencu 1918. godine doneta je odluka o izgradnji pijace koja je realizovana 1920. godine kada je za ondašnje vrijeme izgrađena izuzetno moderna pijaca. Međutim, velika rekonstrukcija i uređenje pijace Zeleni venac dogodila se u međuratnom periodu, a svoje konačno kompoziciono rješenje prema projektu arhitekte Viktora Rosa dobila je 1926. godine kada ju je i narod zbog svoje lepote prozvao kraljicom pijaca. Pijaca Zeleni venac je jedna od najstarijih pijaca u Beogradu, a zbog jedinstvenog arhitektonskog rješenja čitav kompleks pijace Zeleni venac proglašen je spomenikom kulture od posebnog značaja. Početkom 2007. godine, uz pomoć grada Beograda, pijaca Zeleni venac je potpuno rekonstruisana. Zeleni venac je prva pijaca koja se, pored velike pijace, pominje u istorijskim izvorima. Zanimljivo je to da je i velika pijaca postavljena na mjesto gdje se nekada nalazilo tursko groblje. Odnosno, posle uklanjanja turskog groblja ispod kapetan Mišinog zdanja, na tom mjestu gdje je danas Studentski trg, 1824. godine postavljena je velika pijaca koja se na toj lokaciji nalazila sve do 1926. godine kada je zatvorena od strane gradskih vlasti jer se roba prodavala sa zemlje, higijena je bila na niskom nivou, a pacova je bilo na sve strane.
dok su prodavci bili drčni i nametljivi. A opet sa druge strane, za razliku od velike pijace, otvorena je nova moderna pijaca na Zelenom vencu koja je imala uređene tezge, prodavci su imali kodeks oblačenja, bilo im je zabranjeno da viču i da budu nametljivi, a higijena je bila na izuzetno visokom nivou. A sve to je privuklo i kupce. Danas se u nadležnosti javnog preduzeća Beogradske pijace nalazi 31 pijaca sa više od 5000 tezgi. Ukoliko vam se svidao sadržaj koji ste gledali, molim vas da podržite kanal tako što ćete lajkovati, šerovati i subscribe-ovati. Ukoliko imate sugestije vezano za ovu temu ili neku temu koju bih mogao dalje da obradim, napišite mi to u komentaru i hvala vam na pažnji.